Okay, hello guys បាទខ្ញុំសួរអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ខ្ញុំបញ្ញបុតបាទឥឡូវយើងខានចេញ vlog មកនិយាយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅសៀអាថលបាទគឺបើក vlog នេះបើ stop ហ្មងដោយសារកំពុង late បាទឥឡូវកំពុងចាំ bus ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យ holiday នៅអាមេរិកថ្ងៃ Memorial Service ណាអញ្ចឹងទៅសាលាអត់ហ៊ានទេថ្ងៃច័ន្ទហើយខ្ញុំមិនទៅសៀអាថលហើយថតទស្សនភាពសៀអាថលបាទតែទៅលើនេះគឺយើងមានគ្នាប្រូចង់ introduce អត់ប្រូឈ្មោះអីរ៉ាបាទប្រូនេះឈ្មោះរ៉ាប្រូរ៉ាហើយឥឡូវយើងកំពុងចាំ bus បាទខ្ញុំជិះពីផ្ទះមកម្ដងហើយឥឡូវយើងត្រូវការទៅយើងជិះពីផ្ទះមកម្ដងហើយឥឡូវយើងចាំមកតង់ទៀតដើម្បីជិះ554ទៅ Seattle ឥឡូវយើងនៅ terminal មួយទៀតបាទតែអញ្ចឹង see you ហើយមូលហេតុខ្ញុំពាក់មួកគឺដោយសារខ្ញុំចង់ពាក់មួកបាទមេឆ្លងផ្លូវយើងឆ្លងទៅណាប្រូបើសអត់បាទបើអ្នកអត់តន់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺបញ្ញបុតហើយឥឡូវកំពុងរៀនឆ្នាំទី2នៅអាមេរិកបាទហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដើរលេងមួយវត្តខ្ញុំសិត្រាម្នាក់ទៀតចាំខ្ញុំ introduce ឲ្យស្គាល់ហើយឥឡូវគឺយើងកំពុងដើរទៅ Pike Place Market ដែលគឺជាកន្លែង tourist attraction ក៏ដូចជា iconic area មួយបាទនៅ Seattle ដែលគេល្បីមែនតើកន្លែងបោះព្រៃអីហ្នឹងហើយដូចជា market ដែល traditional ដូចផ្សារថ្មីយើងអញ្ចឹងបាទ Okay see you thereហើយhello say hello to the vlog Hello yeah what's your name introduce yourself my name is Dean Dean hi my dad ខ្មែរbro ខ្មែរ Okay ដើរទៅ Pike Place ហើយ bro មានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរ មែនហាក់លេចអាច កំពុងដើរទៅ Pike Place ហើយឃើញមើលឃើញសមុទ្របដាហើយបាទហើយនេះទិដ្ឋភាពទីក្រុងបាទបាទឥឡូវពួកខ្ញុំចូល Starbucks ញ៉ាំកាហ្វេអីសិនបាទសារអត់បានញ៉ាំអីទេ Okay so we'll see you in បាទ Starbucks គេបើឃើញHello bro order hi មានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែអាចដេញឲ្យបងប្អូនអូចាប់អត់ហើយគេនឹងបន្តដំណើរបាទឥឡូវពួកខ្ញុំបាន Starbucks ហីនេះ Pike Place Market នៅម្ដុំ Pike Place Market បានអីគេ bro ឆូកូឡេតក្រូសាំង អូខេឆ្ងាញ់អត់ជាតិ breakfast ដឹងដែរលីគ្នាមួយឡាញ់អូខេគេធ្វើគេ bro គេជីកប៉ាល់ជីកណូតដឹងដែរហើយ skyscraper នៅ Seattle បាទស្អាតនេះកន្លែងនេះកន្លែងទុកបាទផែហើយកន្លែងជីកធក់នៅនោះមានទៀតបាទទៅកន្លែងកំសាន្ត activity ឲ្យច្រើនបាទឥឡូវដើរសុកបាទដើរសុកមកចង់ជិះ scooter ជិះមិនដែរ bro បានសានហើយស្រួលតែ scooter គេមានជួលច្រើនណាស់នេះទីក្រុងនេះស្រួល scooter ហើយកង់អង្គុយតោះឲ្យយើងស្រួលជួលជិះ scan card ទៅគឺជិះបានហ្មងបាទគេគិតម៉ោងគិតនាទីតាមហ្នឹងទេអូបាទមេគាត់ជិះ scooter ទៅបាទមួយថ្ងៃទុំដឹងថាអាហ្នឹងមូលហ្គាបានមេគាត់ខំបដាមួយថ្ងៃបាទ scooter ស្មា manual បាទកុំបងអីគូម៉ែបាទឥឡូវនេះ scooter បាទពួកខ្ញុំកំពុងហៅជិះម្នាក់មួយបាទជិះទៅ Pike Place ហ្មងចង់សារ experience ថ្មីបាទកំពុង scan QR code សិនថាតើ scan បានអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាការធានាគេខ្ញុំ scan បានអត់ទេបាទ so we'll see ឥឡូវគឺបានហើយឥឡូវកំពុងចាំគ្នាសិនបាទតិចទៀតយើងជិះទៅទាំងអស់គ្នាទៅ Pike Place បាទឥឡូវជិះម្នាក់មួយបាទ3នាក់យើងទៅ Pike Place បាទឥឡូវគឺយើងមកដល់ Pike Place Market ហើយបាទគឺមនុស្សច្រើនមែនតើកំពុងដើរមើលចាំតិចទៀតក៏ខ្ញុំថតទស្សនភាពផ្សេងឲ្យមើលបាទនេះទស្សនភាពនៅខាងក្រៅហាងបាទខាងក្រៅផ្សារអានេះ Memorial Day បុណ្យ holiday អញ្ចឹងមនុស្សច្រើននេះបាទឥឡូវពួកខ្ញុំក៏កំពុងដើររកអីញ៉ាំសិនបាទកន្លែងនេះកន្លែងបោះត្រីបាទជាទូទៅគឺគេបោះដើម្បីធ្វើ show ដើម្បី entertain guest ហើយក៏គេមានលក់ត្រីខ្លះដែរតែឥឡូវគឺអត់ដល់ម៉ោងបោះទេបាទខ្ញុំមកខំមកហើយក៏មានមនុស្សគាត់ថតចាំមើល show ដែរបាទគេលក់ដូចជាត្រី salmon អីយ៉ាងហ្នឹង
chẳng dù tham muốn chi scooter mình chậm nào vào đó mới đáp ổn. Mẹ hát bài chất nát bị đua rọp roi đong. Và cho đến vài chi scooter. Bài là lấy. Vài. Đấy chi. Cho lôi chi và chi cho lôi là hai đấy và. Mà nè đọc hiểu chiêm đấy. Nè thấy gì á? Thấy gì? Yeah. Nè đập hẻm, đập bay đập hẻm. Và này ở tắc smart tắc tele bro. Smart đây mới tới smart. Rồi smart hai bên không view không được có đấy mà. Hey, out focus. I respect this guy. Respect bro, respect. Mà mặt thẹn nhóm cứ mình đi lo mà ăn bên sầm đáy mà. Và in case nè ton đăng nè bà. Nãy em thấy cái slong thấy cái chơi bê tông nó hết chăm bà. Lấy slong ấy. Hay vlog này hiểu đâu ra đi bà. Ton đăng have pan cam vậy thế rồi mong đau hồi nha. Can I do a 3 potato salad and 1 diet coke? Bà lại mê cái món thỏ được rồi. Lăng. Rồi cái món thỏ được. Let's just add. Mama bro. Bà lại những trà đào lên ít top bị bài thì hay hả? Hay cái này fire station mà land truck nơi Americ thông thông mình đây. Mình là hàng train này cứ Ford. I think Ford F250 cho mỗi lần land truck lột cái kỳ pay bà. Yeah, lại cái bông hò từ hò scooter chim mới điện. Một cái cái bông chi scooter mới. Hò pi điện bắt hò. Bây giờ chi chung này round 2. Sao ở đây thứ ấy chứ giờ chi scooter đã lấy. Thứ ấy mà chi scooter round 2 mà. Hơi play này khỏi ra rồi. Vậy tới nên để save ra là sao play chi scooter cứ cái thơ play con scooter mỗi niệm bọn cho nó dừng upload luôn cho mỗi lan này. Và tay còn bên play khác nhưng chi cho mỗi lan này tay còn nơi ta sẽ bắt được kia đấy bạn. Ở vùng tràm kia hỏi là một số một mà mình tên anh tham ơn mà anh du tê tâm khơi mà man ngay mất mấy bro cheese bài đó là lấy cái này được từ Space Needle ok yeah let's go bà này cái Space Needle bà cái này nhà kia mua để cô hay mới khơi cái con xe đó nhưng mà toàn ban xạ trâu lần đấy tại hopefully sometime cứ dương anh lăng lượng mây mơ tết phiêu xe đó bà cứ sao lầnហើយទឹកភាពឡើយម៉ោងថ្ងៃម៉ោង2ថ្ងៃបាទឥឡូវជិះចិត្តដល់ U10 ấy bàមើល view សិនស្អាតមែនតើទេសភាព Wow Welcome to U10 Seattle បាទដល់ U10 Seattle ấyជិះកង់លេងជុំវិញហ្នឹងបាទសាលានេះគឺសាលាល្បីមែនតើ U10 កន្លែង fountain នៅមុខបាទហើយនេះយ៉ាងស្ងាត់ដោយសារតែអត់មានសិស្សរៀនទេថ្ងៃច័ន្ទគឺ Memorial Day បាទHey guys, lại dương chi scooter hai để chi màn màu. Ngày đây chi chất màu máu này, màu màu chiêng. Đến sập ra can camera. Chi Việt Nam bay. Chi là hai rồi. Lại mà đó nè, you đập. Bà pro ní giờ này. Lại nhưng mà đó you đập xe đó này đầm bón là cái này sơi những hơi miền hàng. Nhà đôi H-Mart. Hơi cái này cái lại lụa đô ấy thì chắc chắn. Dạ. Nhưng châu tên anh em sấn. Hơi giờ đó đầm bón sơ mà. Bà. Đầm bón sơ. It's college town. No, college city, I think, basically. Mình Starbucks, mình hang tròn, mình ra ở đông đi bà. Chẳng là lấy sầm mẹ dân chi mà màu chiếng ấy nè. Hot mình nữa. Hay vlog này hiện chắp trải đi cứ mình câu đây. Vlog này cứ mình câu đây cho bao lâu cứ basically just down cho mình xỉa đâu mới pro. Yeah. Okay, lấy see you. Bà lấy cái bóng đào họ mới face jet sắp ra không hàng. Hay họ snack là bay nhầm. Liên đây bà lại mà đọc lại ní mua cái lại Amazon này kia Amazon Garden I think dùng plek mua bắt đầu coi người ta cái lại nó cứ ăn mình tên hồi ta dân châu dân đó thì cái cao sport hồi rồi không cho đáp Amazon Puget Sound Headquarter Tour lại những em mình ta nơi cái đá trong xe đó mà chào mừng ngày nay mới nhom đừng chờ cái màu thọt bà
ក្នុងនោះមានកាសធាតុបាទមានរុក្ខជាតិបៃតងជាមួយនឹងកន្លែងគេធ្វើការរៀនហ្នឹងអង្គុយ relax បានហើយជិះ scooter មួយថ្ងៃអីបាទនិយាយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់មានធ្វើអីក្រៅពីជិះ scooter ញ៉ាំអីព្រោះណាជិះពេញ Seattle Explore បាទចេះលុយជិះ scooter បាទតោះឡើយយើងទៅទៀតយើងទៅណាទៀតទៅ Wesley ទៅ mall ទៅ shopping mall យ៉ាតែមិនទៅ shopping ទេគឺទៅដើរលេងហ្នឹងអូខេ Yeah see you on the way បាទឥឡូវមកដល់ mall Wesley ទៀតបាទ shopping mall my first time here ស្បូរហាងមែនតើបាទខ្ញុំមកដល់លេងមកផ្លែហើយ Nordstrom ចូល mall Nordstrom មកសំកន្លែងលក់អាវលក់សម្ភារៈអីផ្សេងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយមកនឹង cheap bus តែខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារវា pretty much the same thing just kind of cheap bus បាទឥឡូវកំពុងកំដៅស៊ុបតែខ្ញុំថតម្សិលមិញបាទខ្ញុំធ្វើម្ហូបជុំគ្នាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅអានេះស៊ុប hot pot បាទចាំពេលថតហើយដាក់គ្រឿងដាក់បន្លែឡើងវិញហើយចាំខ្ញុំមកថតជូនអ្នកគ្នាបាទចឹងនេះគឺជា dinner របស់ខ្ញុំបាទស៊ុបចិនសពីម្សិលមិញធ្វើខ្លួនឯងមានបន្លែខ្ញុំថែមមីតិចតួចមានដូចជា sea clam បាទលៀសសមុទ្របាទជាមួយនឹង scallop ហើយសាច់អីយ៉ាងនេះចាធ្វើទៅ basically very simple បាទ yeah that's my dinner for today សួស្តីអ្នកទស្សនាអ្នកគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានបិទ vlog ឯងបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំដើរលេងហើយ Okay so that's it for the video ហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ content អីផ្សេងទៀតអាច comment down below បានបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើហើយមករយៈក្រោយនេះគឺខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរបាទដោយសាររៀងរវល់មមាញឹកចឹងតែខ្ញុំឆ្លិតទៅ Seattle ក៏បានថតវីដេអូខ្លះចែកជូនផ្ទាំងទស្សនីយភាពបាទហើយ hope you guys enjoy it ដោយសារ vlog នេះអត់សូវមានអីដែរ basically គ្រាន់តែដើរលេงធម្មតាហើយ yeah if you have anything in mind just drop it below thank you okay good night guys